ikindi ni uko nta ufite ijambo mu gihugu cyane cyane ku buryo bwa politike nk'abo batashye ngo bavuge bati tugiye gushyiraho irindi shyaka turebe ukuntu natwe twagira ibitekerezo bya politiki byacu bishobora kuba byahita ibyo ntibibaho. Impamvu rero tuba bitabaho ni nayo mpamvu ituma abo bantu benshi badashobora gutaha. Ni nayo mpamvu natwe turi hano, ntabwo hano turi mu mashyamba ya Kongo, ariko turi hano kubera ko nta gaciro dufite mu gihugu cyacu. Nkaba rero nibwira ko wavuga ngo abantu bataha gusa kubera ko inkotanyi ngo ziri ku butegetsi ngo zafashe imbunda, rero ngo ibyo bikaba byararangiye. Ntabwo ari byo dushaka. Turashaka kubana mu gihugu nk'abantu baresha mu gihugu, nk'abantu bafite ijambo mu gihugu, nk'abantu bagomba gukora politike mu gihugu cyabo. Ntabwo igihugu ari cy'inkotanyi, igihugu ni cy'Abanyarwanda. None se Bwana Twagiramungu mushyize mu gaciro imishyikirano, ibiganiro musaba ko byaba hagati ya leta y'u Rwanda n'iri huriro muyoboye, ihuriro ry'amashyaka ya politiki atavuga n'ubutegetsi agamije impinduka, mubona mu by'ukuri ibyo biganiro byashoboka bite? Mubona leta y'u Rwanda yabyemera iti? Kuki se itabyemera? Harya leta ya perezida Nyakwigendera Habyarimana wapfuye mu mpanuka mutayobewe n'abayiteye, we kuki hagiye yabyemeye? Yabyemeye bigenze bitari. Yabyemeye uko inkotanyi zifashe intwaro, sibyo? Twe noneho reka tuvuge ko tudashaka gufata intwaro, kubera ko iyo ari amateka ko n'abari ku butegetsi babizi ko atari ngombwa ko abantu babonana uko babanje gufatana mu mihogo. Bavuze ko bafashe intwaro kubera ko hari havuzwe ko u Rwanda ari rutorwa rudashobora kubyinjiramo. Ubu noneho baravuga ko dushobora kwinjira mu Rwanda, natwe tukavuga tuti nibyo, ni mureke bari mu mashyamba ya Kongo n'abari hanze twinjire mu gihugu cyacu, ariko tubaje kumvikana uburyo tuzabaho. Bazabyemera, sinumva impamvu batazabyemera. Ubwo niba batazabyemera bazayisobanura impamvu zabo, nidusanga ari impamvu twemera ntabwo tuzakoresha ingufu, ariko niba izo mpamvu zitumvikanye nk'uko twebwe tubishaka, birumvikana ko tuzanyura inzira nk'iyo banyuze. Ubu nta wakwirirwa bihisha, ntabwo ari amabanga. Mwese mwareba mu ihuriro ryanyu muyoboye Bwana Twagiramungu harimo n'abagize umutwe wa FDLR, hari igihe mwihaye mwumvikanyeho ko ibiganiro na leta y'u Rwanda byaba byatangiye? Ese ubundi ninde wabahuza? Nta gihe tugomba gushyiraho, n'ubu ngubu mu Rwanda bavuze bati ibintu biratunganya abantu bagenda, ariko nibikomeza kuzarira igihe nta nubwo ari twebwe kigomba guturukaho. Igihe kigomba guturuka ku bari mu Rwanda bo bumva ko biteguye kuba twagenda. Twebwe turiteguye, ariko nabo baduhuza we ntabuze. Ngira ngo hari ibihugu byahagurutse byatoreje n'abantu muri kariya karere k'ibiyaga bigari. Ibyo ntekerezaho cyane ni biri mu muryango w'ubumwe bw'Uburaya, ibyo bita Union Européenne. Ni ibihugu biri no muri Loni, kuko hari abantu bahagarariye Loni, ari abaturutse muri MONUSCO, cyangwa nka ba Madame Robinson bahagarariye Secrétaire Général wa Loni, ni ukuvuga umunyamabanga mukuru wa Loni. Ibyo bihugu byose birahari. Hari noneho n'umuryango wa Afurika rero, ni ukuvuga ibyo bita Union Africaine. Hakaba n'ibihugu cyane cyane byahagurukijwe n'iki kibazo, ni ibihugu bita ibiri mu muryango w'ubukungu bw'ibihugu by'amajyepfo ya Afurika, aribyo bita SADC. Nkaba rero nibwira bazaduhuza bo ntabwo babuze, barahari, ni na benshi cyane. Ngira ngo bazumvisha u Rwanda ko igihe kigeze cyo kugira ngo bafungure amatwi, bumve ibyo abandi bavuga, barebe n'ukuntu twabana mu gihugu hamwe. ni ukuvuga ko niba mbumva neza Bwana Twagiramungu ko ubu FDLR yashyize intwaro hasi, ndavuga intwaro za mbere z'ikubitiro, none ubu mu ihuriro ry'amashyaka ya politiki atavuga rumwe na leta y'u Rwanda ashaka agamije impinduka, mugiye gutegereza ko leta y'u Rwanda ivuga iti muze tuganire? Ibyo nibyo tuzategereza, ariko nibwira ko leta y'u Rwanda kubera ko abantu bashize intwaro hasi batabisabye ku buryo bwumvikana n'amahanga ngo abyumve, ntacyo leta y'u Rwanda izakora. Ni ukuvuga ko tugomba twese abashaka gusubira iwabo i Rwanda bari mu mashyaka yo hanze gushyira hamwe tukabusobanura ibyo twumva twagombye kugeza ku bagomba kuduhuza no kuri leta y'u Rwanda, kugira ngo babyigeho noneho igisobanuro gitangwe. Nkaba rero nibwira ko batazavuga ngo nimuze gusa, natwe ntabwo tuzavuga ngo turataje gusa, tugomba kubitegura. Bwana Twagiramungu, umuhango FDLR yakoze wo gushyira intwaro hasi ntiwakurikiwe n'intumwa za leta y'u Rwanda kugira ngo zishire amakenga mu by'ukuri ko izo ntwaro zashyizwe hasi. Mwe musanga iki
atari ikimenyetso cyatuma u Rwanda rutizera neza ko intwaro mu by'ukuri zashyizwe hasi? leta y'u Rwanda ishobora kutabyemera, ariko ntabwo ari ifite amaso yonyine. Abari bahari ngira ngo bazatubera abagabo. Hari abantu ba SADC, hari abantu ba LONU, hari abantu ba guverinoma ya Kongo, cyane cyane guverinoma ya Kongo ko niyo yugarijwe. Izo mpunzi zibaho zitagira ibitaro, zitagira dispenseri, zitagira amashuri, zitagira n'insengero, zitagira n'aho abagore babyarira, zitagira n'amasambu. Bitisa ariko kiri ibintu bigomba kubonerwa umuti. Niba leta y'u Rwanda bipfuka amaso ngo ntibibona, abandi barabibona. Ngira ngo rero ababibona bazabasobanurira ko izo ntwaro zatanzwe kandi ko igihe kigeze ngo bafungure amaso, bafungure n'amatwi, kandi bemere ko inzira nziza yo kugira ngo Abanyarwanda babane yatangiye ku izo ntwaro zashyirwa hasi. Twebwe nuko tubibona. Bwana Twagiramungu, mu gusoza, nk'umuyobozi w'iri huriro ry'amashyaka ya politiki agamije impinduka, mbasabe ijambo cyangwa se ubutumwa, icyifuzo mwageza ku buyobozi bw'u Rwanda, tuvuge kuri perezida w'u Rwanda Paul Kagame, nyuma y'uko FDLR ishyize intwaro hasi, ni ubuhe mwatubwira? Ni ubutumwa bw'amahoro, kuko amateka yacu amaze imyaka 20 abantu bifuza ko igihugu cyajyamo amahoro, ariko ayo mahoro ntabwo yaje. Tuvuga iteka ko habayeho itembatemba ry'abatutsi, nta kindi. Abandi ntabwo bapfuye, nta n'ubavuga, ariko tuzi ko ari abantu bapfuye mu mashyamba ya Kongo. Abo bantu bamwe bakaba bararokotse, bakaba bararengewe n'abantu muri FDLR. Noneho rero igihe kirageze ko dushakira amahoro hamwe. Nibwo butumwa ngewe nageza kuri perezida Kagame, akumva ko gukomeza kunangira no kwerekana ko we yatsinze byarangiye, akaba yango yarahagaritse na jenoside bihagije gusa. Igihe kirageze noneho ko twese tubana, abari mu mashyamba ni batahe, abari mu bihugu bindi bahungiyemo bashaka gutaha ni batahe, ariko ntabwo bazataha nk'amatungo, bagomba gutaha ari uko twumvikanye. Murakoze cyane. Murakoze cyane namwe kuduha ijambo. Abatwumva kandi twari twifuje kuvugana n'uruhande rwa guverinoma y'u Rwanda, ariko twatelefoniye inshuro nyinshi, umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda ntiyitaba telefone ye igendanwa. Gusa igihe cyose yabonekera twavugana akatubwira uko leta y'u Rwanda yakiye iki gikorwa cyo kuba umutwe wa FDLR waratangiye gushyira intwaro zawo hasi. Mwese kandi abakomeje gutega amatwi ikiganiro cyacu dusangira ijambo, ndabashimiye. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi.